Nirmala ka nyambia kamal ka no online TV channel te kon ka ler mjidid mi bukon lingwa seme ler gorba nywa ya kel ka ler kon lat ka rodi re wicha ka so Sudan bana ler shukra bana kaling te gor liang along ke de kaling na ka do bana to ken kaja mi jira mjidid ka Nuer online TV channel ka jan gwa seme gor jen wo jinder subscribe kami jiram de tin bana won the notification bell de twan me dong kan notification bell kan je twan committee ga ler mi breda shamala shibugaji dar gwano der channel de support ka do dan support ka jam gwaza me men bana ling ka jarwa chama gorjano bana rojama kwenka okay dio je ne ti ngayen ka kandial okay you know ne tinen yen ka makatur na me table meltatin, head of security sector tatin, the chief of defense forces, the inspector general of police, the head of tiger guard, the director of military intelligence. Kanidinen yen gatone wate ga miche to kamdien so mugorno de janwa ya kel kajan larama. Malat kelong wa vice president volmail wa gurja no de ne to de grodi report kaja de grodi report kan kon we kan ko kut kirma yadit re muktab kuma nan tetin ke gwadan tetin jana ken yam gurja no de ran security head la security sector volmail gurja no de ran security chief dara kono kude ko wajana wache je cholono dire bin kuda kenya makan wo kutta kirma yadit I don't know ngula roda mo mi chole ke kenya monno de ko kono kude ko chi dor sha to ko bang dong late ka mi kul tong jen den brand bi kul chol so whatever reason may be dong da to ko goro jen wo bangen je long ki bine ti bugi chong kel ke je ngai kon lar dan lat ke ram dan la security sector ke chief of defense forces so la de lan mi di chi lan motor ko jent de kele te pinda jen boror bi to boni so mete malat ke jaram danan bungwan di alati biketu ka jaw sha kulat gwasame wa chibul mail point de sha gurno bene di alati ba ko order ko de ka ben kaja ana mo wakil Mishaluk Ramadan ala chief of defense forces ka security sector jala no share da be report keji ko Shaluk janete langwon mishelar no de wo kudu ande ro report karwara nika nimi Dr. Amina chero de report keji ko jen vice president ko report ro da karwada ka president karwala president kir so mishole ngo dong de kudu ken yam ki one kudu shi mo gwa kan gore wargani no mo kire ngone ki kuje mo shine bishop kudi wa Dr. Bulmel che ne to che ke jogo no beye jago by watch no che ka won che ka mo ka warning ka che ka jogo no mu te share report ka beye watch no kan me wa tele jere constitution ka no gender power de use ke Canadian country like national security ngai kono kon lat ko no te ke rwandi lere no kirmu yadi chetek ke kirmu yadi no shamal ci pone mal so tongo da boga tongo kan ngach no dio jete ga turmi chanan pan keja ke pan me nyoda no shi kirmu yadi ke shanga wol bangwan no ka jan pai die jeme shi ga jekan robeka nyan deng la vice president she John Garang da mabir wa shi ga jek dio shi kon turun ka shi shana ne no me wa tok ban ngore kana confirm no me to wala shi tok so ko kuje mo me le rode wa te ke ral motor mo to ka ken kwarto ne ke bol mel go jeno bala kwer mi to ka kirm yadit so chajo me chaje kuno dong dar am le rode temre wucin vinami de jo me der we ka ye ban wo kala do dien me dong de kono ling kan kono ni amre le kana me mi jiram jidit kan online TV channel gor jeno jen ku subscribe ko bi support bi ko le top gwas me bana roacha ke ku me SPLM ramanen kon mo gwada mane she Dr. Riek Machate jaram dana na mala shek de jen ramkel ke SPLM ba
ko jaram danan dong date dial de galat ke kui Dr. Yang Machar ne ko gwase dane shadol shaje dol re wich ka juba wude shal ke parkol no ngai kon parkol no ngumi shalat parkol cheono no dere Dr. Yang Machar dere je wich chan ci konti diala kon lat ko re wich ka so sudan chana ka gwich ci kon ngene no to ano to parkol te ko woje riek Machar so ko kuje mo na mo she Dr. Machar ne Angelina tenche je ngok jor ne lo she tere roinden konte lade so mi shwaje gono na meba she chong ko Angelina tenyaram kel mangaike ke very important person ke SPLM amite lat ke mite melat ke ki part ke SPLM she de kana chedeten dino shi parkol che je excluded che je woje lo che de ten ngwade da nyen kwala jogone parkol committee ke members ke SPLM I party tiken bre jonga che ngai kana so to declare no jaram dan la interim chairman isa ja kwanya netin kontin take o tele dan e lat ngaro dienten so ontama jo chu to kake a jo mulunu chawarga chaja gor chawar gamo chaja gor karamadana sha target right now can kum SPLM would shall come up parkol chicken ladno chicken parkol chicken dismiss charge dismiss and tamako kum SPLM lo shi part of SPLM ano ke team dan and chiro relika chicken ladno chine parkol chine ngich chike berar ke pegmedit so shimnen ki kono gwadame so chicken alarno chine parkol chine gor we dismiss parkol ka kuma SPLM chinatanelo yet chawar ganwan chaka gor to new the nazo en ramme michel keme e parkol chaken chi part SPLM ka kujamo chaja woike chine dismiss ka kumada ajen jodan inshallah da mo ka ki parkol no parkol nteme shela ngot ala interim chairman pin Dr. Riek Machar chang me la jen wojen a part of SPLAIO ko le lemni Dr. Riek Machar ko le lem jo kom cha jigno na mo e kach chi tok so ko kuje mo gor kono ban manana inshallah ko SPLAIO men chi kan parkol kan condemn ke je no chicken parkol chicken gor ngot ni Dr. Riek Machar jaram dan ngot kwarka tama mi motel rambi wo ka do barana chalat ke jem ne diatila loyalis ten kontin chunkel ke Dr. Riek Machar chicken dial rodian mat kel ke shike parkol chicken dismiss jo me daro ka ya katin kontin lat ka rodian no parkol chele laran SPLAIO and more dongbu kone jan ka pad dodian but ka pad SPLAIO shabatin ko jan wa changar ke kum SPLAIO sheshot kum SPLAIO che jaga jalor che jaga jabang wa shole parkol no e parkol ramchete ke parkol chela de gwanon on nene jinmi jiram kel ke SPLAIO che gorno te ke dol mi bodol men mi cha Dr. Riek Machar cha kon luin ka tijen dum do shi parkol che kan che jelo no gore che lo no dong da ro witen cho gunjan wo jan point ba kwanje la kwar che kon tai dan la roje je che kon en kon dial la roje long ka rointe go to wa tama shi do cha backfire sinated content re wiki juba children relaka children lat gwakel ka che kan wude shal ka mo parkol che kan should dismiss so ne dial ti tama wa shun kan kel ke Dr. Riek Machar jo me jan jo dana gore de nyok yekel ka ta dana wungwane ke jahan ban nyo jekel radien shuche poro jano jin be subscribe ka no online TV channel ka bi notification bell be jetwine anyok one last thing man gore de yana la de yana look de subscribe ka my YouTube channel and dien mi ma dung tok English baje gorno de badling ne baje nyok yekel ka kor gwasen be bar bianga jeno channel me nyam shaja gek milan ngwan lan kalaten ke tok English ko shak chaga gantama no ke report an cha report ke je netin kon logo jeno ba ler ba kalat ke tin kon lat ko rodin special tin lat ke tok English no mo channel che jago ba je terminate YouTube policy so me tin gwad men gore long
o mi te ka duo mi dong de yen lo ga je ka jen YouTube mo ka channel mo gor je de yen support ka channel radian mi bari alaka channel bari alaka mo be news ni be geden ka ben ning store net la rolan ko ne ko la Nuer ben kala tin ka to English ko ba ga kulling ajana dana gode nyaa yekel ene ko nyaane ko ken be ta kamal bye bye